नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे तुर्की में ख़बर ॾींदा हलूं त तुर्की जे ازمير वारे इलाइक़े में ख़ौफनाक ज़लज़ले सबबि केतरियूं इमारतूं किरी पयूं आहिनि। रेक्टर स्केल 7 जी शिदत सां आयल ज़लज़ले सबबि सोनामी तबाही मचाए छॾी है। Yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını almayın Allah'a canlı yayını alma hiç kimse ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।